سنة النبي صلى الله عليه وسلم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم صالحة لكل زمان ومكان. Пайгамбар саллаллаху алейхи саламдын сүннөтү жана ошондой эле анын шариаты баардык заманда, баардык убакытта жана баардык жерге бул ылайыктуу, татыктуу. لا يصلح الإمام مالك يقول رحمه الله لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. Имам Малик рахматуллахи алейхи айткан, бул биздин үммөтүбүздүн коомдун акыры бир эле бул үммөттүн башы эмне менен өнүккө оңдолгон болсо, ошол эле нерсе менен оңолот деп. أي إنسان يقول لك الشريعة لا تصلح الآن قل له أنت رب ولا عبد. Ар бир адам ким айткан болсо, мисалы азыркы учурда бул шариаттын өкүмү бир туура эмес, ылайык эмес деп айткан болсо, андан сурайсың дейт, сурай бер дейт. Сен Раббисиңби, сен Кудайсыңбы же пендесиңби деп айт. إذا قال عبد خلاص قلت لابد تطيع الله سبحانه وتعالى. من أدرى بك. Демек, эгерде мен кулмун, пендемин деп айтса, анда айтың болду. Демек сенден билимдүүрөөк, сенден илимдүүрөөк, мында сенден көбүрөөк билген ким? Аллах Таала. وإذا قال إن ربي يشرع هذا طاغوت. Демек, ал айткан болсо, жок, мен Кудаймын, жок, мен өзүм ойлоп табам шариат дей турган болсо, демек ал тагут экен. الآن أنت تشتري جهاز تليفون مثلا. Мисалы сен кайсы бир аппарат өзүңө сатып аласың, мисалы телефон. كيف تشغل الجهاز؟ Сен аны кайтып күйгүзүп кантип иштетесиң? كيف تشغل الجهاز؟ تنظر إلى الكتالوج صحيح؟ өзүндө болгон инструкциясы, уже эрежелерин окуйсуң дейт. طيب أنت الآن الله سبحانه وتعالى وضع لك شريعة كتاب وسنة. Мисалы сага мына Аллах Таала сага шариатты, мына Кур'ан сүннөттү берди. والله لن تستقيم إلا بهذه الشريعة. Мына Аллахка, ушул шариат болмоюн сен мына туура жолго түшө албайсың. وخذ أمثلة كثيرة ممن انحرف عن الشريعة سبحان الله. Мына канча деген мисалдар бар дейт. Канча жана андай шариаттан баш тартып адашып кеткендер канча деген көптөгөн мисалдар бар дейт. من أسعد الناس في هذه الدنيا؟ Бул дүйнөдөгү эң бактылуу адам ким? الذي يسير على الشريعة والله. Бул шариатты карамаган адам Аллахка. وشوف هؤلاء الذين انحرفوا عن الشريعة إما ينتحر أو كذا أو سبحان الله. نعم ينتحر يعني. نعم. Ал эми жана шариаттан баш тарткандар, ошо алыс бурулуп кеткендер, мына кандай гана Аллах Таала сактасын, кандай гана бузук адашкан жолдордо, же болбосо өзүн өлтүрөт, же башка нерселер дейт. أعوذ بالله هذا ضلال اللي يقول الشريعة لا تصلح. Мына ким эгерде айтса, жок, шариаттын кээ бир нерселери бизге ылайыктуу эмес дей турган болсо, бул Аллах сактасын, бул чыныгы адашуу. إلى قيام الساعة. Мына кыяматка чейин. هذه الشريعة. بول شريعة قيامة. حتى عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمن يحكم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. الله эмес акыр заманга жакын Иса алейхиссалам келгенде, ал дагы мына ушул Мухаммадтын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул шариаты менен иш жүргүзөт, үкүм жүргүзөт.